Hola, Vangelis García Nani, Tasachiño y Taquiva, enlace comunitario NUS, Distrito Escolar de Santa María Bonita. Vitin kanandimindo shiiña veendo, takaandi shiindo ña ko y ña keendi, sha na kaantu unsabi. Yichi ña niu ña va sa nani ña ko yo. Tu unsabi kaandi ina ya yo. Sha na yivasi na kaantu unsabi koña shiin na seena. Kaana sha'anda chunda ya'vini ñaka'vina ta'nda kiva chinde ta'ando'o na yivasi xi'ina vali se'endo ka'andi xiun ña kiviki xiun tava'a ki'ina xu'un yichi ña niu ña va'a sa nani ña ko yo'o tu'un savi ko ndi'i ña ka'ana ña yo'o ko ña Centro Comunitario de los Veteranos, jueves 9 de mayo, Cuilla 2019, 313 West Tunnel Street, de 6 a 7:45 Chicoa. Shaun Tazacuacun, Ñandayavini ña Universidad, ña requisito AG. Dakiva Kivina Universidad, Dakiva Chavindo Universidad, Organización Nukavina Valley, ña ni'ina sha'a ña ka'vina xu'un ki'ina ka'ananda ña ke'ena vali sa'atu kixina ke inka organización ña ka'ana da ña ke'ena vali sa'atu ka'ana sha'a ña kumani takuti koto ña kuxuna xi'in seguro médico ko'ona kunda'ana vali ko'ña kuxundo takunindo ke'endo in pregunta kivika'ando xi'in número yo'o 805-361-8117. Pani Kishindo